May panggap da ito iti may isa nga naipatakder nga pasdek nayon ti agda mga slaughterhouse tayo. Iti Jack Mariro later part ti year 2024 nga nalpas da ito it na turn over from the contractor iti munisipyo. Yung manipod iti aging ganay tatahan magkamasusar. Nakita dahito hindi agin inspect iti kuan nagtamdamag api hanggang masusar iti kunada at kano nga umno karije kung kunatay nga standards nga in paay iti NMIS National Meat Inspection Service. So nga iti may nagpasyal ni Apo Regional Director ti NMIS na panmi binisita di jay kita nakita na through di jay evaluation report na assessment report kan kastamot kan di kita rekomendasyon na nga saan nga mabalin namin di may isang slaughterhouse at dati pagalagatan nga sursurutan da nga standards tapno niti kastakit may adayo tayo iti epidemya wala sakit nga aga po katigito yun na structures. Iso nga dinamag ko na dapat nakabalin na i-recommendar na mabalin na korehiran. Tuwan muna na yung digit iti i-recommend ko muna na. So dito tati madam mga kitkitaan tayo iti munisipyo digit iti rekomendasyon na agad masapol nga ibasar tayo kadigit kayat na kung nagkuma. Surutan tayo bigit ang rekomendasyon ke bakas pagarigan makita tayo nga at mabalin nga pag-alat ti pundo then patasan tayo nga surutan kung repairan kung i-rehab as the case may be ngayon na makita tayo nga daktakal mati gastuanan ngayon dete ang ipalakter tayo sa balin ala hintay lat jayan. Yung depende. No kasanon to kasi sayang mo tigay nga na ipatakder na pastel. Sir, agad tuloy kad pay lang nga agap operate iti slaughterhouse up until now, sir? DJ dati, which means the old slaughterhouse. Operational DJ. Okay. So, ada ka diti plano tayo, sir, nga kaslang mapagbalik nga modernize dito slaughterhouse tayo? Doon ko masapol nga dati klase-klase na dati nangato ko mga klase. Siyempre dahito yakit inaldaw nga susunod tayo. Nukas jay nga mapapintas, ma-modernize, kan masurot na iti masapol nga aramidan tayo nga iyat nag iti National Meat Inspection Service. Kan nakapintas tap na maiyadayo tayo iti anyaman nga madi nga pasamak ng pagarigan. So, manarimaan sir, ti pa na kay proseso dahil iti papeles na dito yan for repair and all. Makikita pa lang kadigiti engineers tayo. Siyempre, kitaan da no kasano ti problema kami dito akit narigrigat dito ag-repair, ag-renovate, ngayon dito ag-ipatakder from zero. No, ag-repair ka, ag-renovate ka, ag-tugtog ka. Ngayon, no, agipatakder ka agad dito lang surutam lahat iti planong diretson. Kitkitaan tayo di no ana iti may mayat nga aramidan tayo. But then we are aiming and hoping, sir, nga as much as possible, as soon as possible, may patakder ton, sir. Yes, that is everybody's hope. Di mesa nga may gawin agad dito pondo. Okay. Antayo mat na i-budgetan for this year. Kitaan tayo no adanto umanay no dependento kada ti plano uno program of work iti ti agabo ti Municipal Engineering Office. Dahitoy adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida Ganuti si Alexander iti Hawaii RHVA Car Rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas.
kadagiti sponsors. Diyos unay ti Agnina.